Жаз көлүндө гүлдөп турсун ар бир күнүң, 5 күндүк бул кыска өмүрдө ойноп күлгүн. Өмүр бизден өтүп кетсе кайра келбейт, колдон келсе жаркырата өмүр сүргүн.
айба көп жаша ай жан апам ой байлығым апакем ай бары сен Bizdi daldalan Gülümü özü tanımadan Kozboğum gelip sırnadı Konuldu koymu karmalan Kozboğum gelip sırnadı Konuldu koymu karmalan Ben ошол Алай районунун Үчтөгү айыл өкмөтүнүн Кичи Каракол айылынан келдим. Мына Кырчын жайлоосунда ошо көчмөндөр оюну болуп атат дегенден ушул эски мергенчилик тери боюнча келдим. Ал теринин немелерин көрсөтөйүн деп, ушу мергенчилик образы менен мынау бүт кийим мен өзүмдүн колумдан жасалыпты. Бул канча бизге сөз берген? Бүгүн бизде айылыбызда ушундай жакшы самалыктар болуп өттү. Аялдардын Еларап майрамына карата бүгүн ушундай самалыктарды уюштуруп, жакшы жогорку деңгээлде өттү деп ойлойбуз. Биздин аялдар комитеттин төрайымы Ардыбаев Руслан жеңебиз дагы чоң салымын коюшуп, бул жерде кызмат кылып, ооба, биз ушу эл башы көз сунуштадык эле, сунушубуз четке какпай, мектеп жамааты, жештер жамаатына өткөрсөм жакшы деңгээлде өткөрүп беришти. Бүгүн элибиздин маанайы аябай жакшы, майрамдык маанайлар жакшы. Майрамыбыз кут болсун, аялдардын дүйнө жүзүндөгү аялдардын маанайлары аябай жакшы болсун, бактылуу болсун, ден соолуктары болсун. Ушундай элим дайыма шаттыкта, жакшы маанайда жүрө берсин. Майрамдар көп болсун, түшкөнсүздөр. Рахмат, ушундай майрамдарда өткөзүп жүрө бериңиздер. Замандын жакшы нерселерин каалайм. Силе. Алтынбек мырза, чоң рахмат. Аялдар кеңешин сурайбы? Сага дагы чоң рахмат. Майраң менен жакшы самалып баштаган экенсиңер. Өзү элиңер жакшы экен да, келдичи. Силердин ошол бирөө сөзүңөр четке какпай, өткөрүп баштагансыңар. Эркеченин өмүрүңүз болсун, кайсалдуу болсун, түшкөнүңүздөр, рахмат. Рахмат, ушундай жакшы. Жардам берип турам, Ноорузда өтөт да каласа. Ноорузда дагы жардам берем. Анан мына эстат өткөрсө үчтү дагы ошондой жакшы. Жақсы, жаңағы. Тартып бересіз, Қандай? Ма тартып отыр.
Eni sүйүүсү үчүн эч нерсе талап кылбайт. Мына ошондон улам Мухаммед пайгамбарыбыз бейшенин таман алдында деп айтып кеткен. Интермедиа Кызылайдын 5 жаматтык 5 туысы. Басалыңыздар. Özgür, aytçı kim sulu, bu dünyada bir kadar en sulu, benden öpken sulu çok. Kızılay'dan sen sulusun. Yoksa ne değilsin ki? Senin başka 4 sulu var. Sulu değilsin mi? Yok, onlardan akla görün en sulu mu? Bana çakroşa sulularında bir güçsün aşkı öyle. Oba, azdır burasın. Alardan acarın. Görgün adam timine istedi o. Cıllar. Ana kızlar, geri gidelim. Ölürü göründü yeni görsün. Men bu yoqqa chiqaman. Bu yoqqa tur, bu yoqqa. Bu yoqqa tur. Kızlarla beş sulu, bir camda bir sulu. Kızlarla beş sulu, kadınlarda bir sulu. Aşıklarda gönlürdey, benim içe temlirdey. Göstiyette korkumunday, oşon üçün görünmey. Göstiyette korkumunday, oşon üçün görünmey. Ooo, temeli okmuş sığdırmaysın mı? Gözümde uyanıp gitmedi. Kızılay'дағы 5 sulu, Allah'ımdan 5 sulu. 5 şamattan 5 sulu, Arlandan 1 sulu. Kalama benim aymağım, açtı olsa basamı. Dişlerim var gümüştü, figuramlı garrağı. Abi kurdum. Sunluğunda soru çok. Dişlerin içine dönüşte durmayı mı? Kızılay'da 5 sulu, özgü cemaatta ben sulu. Maksattan pazarga, akçanı kırtatmanma. Şaşıp duran tulanlar, hazır kettim pazarga. Şaşıp duran tulanlar, hazır kettim pazarga. Oho, Kızılay'ın sulusu. Şimdi sığdırılır. Kızılay'da 5 sulu, özgü cemaatta ben sulu. Kardeşka ve çağlamın, çiğitleri cananın. Ürpağımın tümecandım, karıp görçü canlarım. Ürpağımın tümecan, karıp görçü canlarım. Ay ay, olsun kaçtın. Değerimde bilmeyi kalmadın mı? Kızılay'dan 5 sulu, top cemaattan sulu. Men zakız köylegim, sütunlardan edelim. Ortak cemaat var mı? Ay kurdum. Temeli baktım etkese bunu karasam. Sulu yolu korun kaldılar. Esi ucumlarda cıyıp kaldılar. Sulularına şek getirmeyi kimde sulu ekenin bilip aldılar. Ay Kuzgül, sen biz demleri asgari biletettasın. Biz seni sokta veririz. Biz bardığımız sulumuz. Ay ay sabır kılımız sulular. El taraza el suçudet. Kimge el kol çapsa o şol sulu. Kan emekse ölür murdulurumuz bilöçü. Kızlardan Kızılay'dan suluları. Bir cemaat varsınlar be!
Ayal bul kel, ayal үй бүлө очогунун жылуулугу, ayal бул башка ашкананын ханшайымы, ayal бул үлгүлүү келин, ayal бул балдардын өмүрү кубанычы, ayal бул өмүрдүн эң чырайлуу гүлү, ayal бул күйөөсүнүн өмүрүндөгү таттуу белеги. Энесин күткөн кыздардын арманы, бул жүрөктөн эң терең, ычымдагы сөз менен айтып түшүндүрүү кыйын болгон сезим. Ал кыздардын ар бир күнү өмүр бою узакка созулган сагынып, күтүү, үмүт жана кандайдыр бир соолук турган доштондукту болуп өтөт. Энесин күткөн кыздардын көздөрүндө көзгө көрүнгөн үмүттүн, тажрыйбадан чыккан сабырдуулуктун жана көтөрүп жүргөн жүктөрдү толуктап байкалат. Азыркы номерде күтүү сахналык көрүнүш. Kızlar, canlar, muhtarlar, günümür beylik olsun. Jattım genç, жаздığım genç, dinim İslam, dileğim imar. Ben jattım kızlar, yaşatma. Jattım genç, жаздığım genç, dinim İslam, dileğim imar. Ben gittim kızlarına. Aylanayım budayım, muhtarlarım ablayım. Damat kaçan düşme oğlum. Ablam gitsin olayım. Çok derinde düşün ablam beni bir gün olup. Kökürümünü cidden tutmak için olayım. Kızlar, ablam düşmeyi bir geçseyim baba. Kızıl doğum bile. Soğuk kapında yürüp. Anada böyle çok kafette daldı. Buna yakın kafetlerini çeyinde kurmanda. Kesini. Çeyinde kesini. Oşol çilerini ben kurmanda. Çocukla verildi kesin de. Uykucu da bu. Ablam düşmeyi geçseyim böyle bakacak bile. Ben anne babasının ömründe kurban emez mi? Bari bir жақсы niyet olan жақсы da. Ümit. Ablam kaçan gelip dediler? Bilmeyim. Tam kurban yaşmaya kaldı. Ben sen kaçtı. Sözüne kilimdeki bulçu. Biz buna aşık etti. Ümit. Ben şurada sırası. Kafa olduğu soğuk. Söyle. Niye kafam böyle? Adam ayakta. Adam şimdi. En şurada soğuk. Evet. Ablam benim adam. Ben içine gel kendine aşık et şimdi. Ajrashmaning da sebebi bo'lsa kerak. Men qaydan bileyim? Çoğunlara düşetti. Ben 14 yaşına çıktım. Bir yolda atamda görecek mi? Sürekli neler görgünüm olmasın. Atalarım olur, taş bulup
Мысалы мен атам, апамның көзі аяғынан бақтылығып қарачу. Егер ұшыл оқия болғаны, біз әлемге бақтылығып жашамақпыз. Қандай оқия? Жаман оқия. Өте жаман. Атам біздің аштарын білек тұрғынғы жеткізіп, 10 күннен кейін өзіге алып кетмек. Бірақ мен, бір жұмадан кейін атамды сағынып, үйге кетеміз деймедім. Үйге келдік, ұқтайды бөлмеді, атам менен біреті ұзақтай жүргізіп. Ола, анды көрген апам, кухняға келді, жоқ ашып тұрғызған болды. Ошондан атам үстіне келе кетті. Анан үзүчү башталды. Апамдын болун артан байып, атамды болсо байып сагам. Ай мен болсо кулдар алып беришти. Адам жок керек. Сен алмаска дейт да. Туугандарыбыз көп болчу. Бирок алар менен жактырышпайт. Эмнеге жактырышпайт? Сен жакшы эле го? Билбейм. Күйөөсү өндүргүчтүн кызы деп жаман көрүшөт алар мени. Атам өлдү. Ооба. Атам больницада кабыл болду. Ал чыгып кеткен. Атам түшүмө дайыма кирет. Дайыма келет. Жолунда көтөрүп алып, кызым, кызым деп кызыктайт. Ооба, апамды аябай сагынам. Сагынып, кайгырып кузолгонду эчкимге киргизбеймин. Мен билем эле, сиздер бошотпой, эле ошондо деле билем. Эчкимге көргөзбөй. İlap alsam cengizde düşür. Kanale, adam ölmeyi de koysa emni. Mayıp bol, kanaskada oturup kalsa dilemeyi dedi. Özüm karab, özüm bakmaklı. Kızlar, men adamga neydi kişi oldu ki? Ömrümde. Hatta cidden. Hatta nereye sen öz geleceğim. Apam bir ajraşmazsa. Bizden vakıflı bir emre olsak gerek. Ajraşmakta sebebi olsa gerek. Apam olsun. Hatta kadar jakşı bilen değil. Bürokratsa belli adam emez. Etim bardağı jakşı görüşecek ko. Adam gitsendiler. Hatta barda jandında. Dayanlar doğum. Hatta ki. Kanallarçı. Kanday sonlu bular. Çok. Arap jaman. Arap içkenler de jaman. Öte jaman. Ötköneme köçödü. Yaşlar bile kriz olmuşlardı gördüm. Arap'ta doğu yaşasın. Kötü olmaktan karşıdı. Saçlarını ayıp bak. Şuraya da çala böyle koşsa bulmuk. Baba içken adamlar özlerinin öyle de. Eçkin olduğundan kırmasa gerek. Yemek rahaca. Hakim öz faydası olur. Fayda. Buna Arap'ta faydası ben mi? Men. Arkadaşlarımın kızımın. Ayanlar. Sen ışık uçuda kırma komşular. Benim apam. Eğer kadının başıma çalışmayacaksa, ben de bunu koy. Kadına kaktırılsın geri. Biz de başkarda olun. Baktalı bir oğlum, yaşım kırsa geri. Arap demek sözden durulsun gelmeyin. Ben yaşam gelmeyin. Gel. Atene'nin var ekendigi. Diriliğe kanday bakın. Sen yapacak şurgüde işlep жүрөт. Balki menden gerek kalar. Kızlar, şundan sen mesleğini sana. Siler baktılı olsunlar. Men açsana. Men kaydan. Kimden jaralmam. Atenem kim? Diri mi, ölü mü, eşlese bilmeyin. Annemle taşlandığımın. Köşe koruğa boydan taşlap geçken beni. Balki koçunu ilkten talap çekmeyesin. Cevözsün destek gerek. Gördüler mi? Benim gereksizlerine kuyum kadar taşlap geçken. Hiç kimge gerekim yok benim. En baktısız kız.
men ağır ko'rmasından tanımadım. Emne üçün Kuday bağırdı iz karavay. Emne üçün men alıp geçipmey. Alıp geçipmese de bir çok ko'p geçipti. Ушул суроолорго жооп таппай келем. Эгер баары менин колумдан келгендерди сүйлөп бактым. Ол да айтамайт. Бешикте белиңер чалек жатып мынча шортуусуңар. Мен байктан бери сөзүңөрдү баарын болуп туруп. А бирок үстүңөргө дагы аттыр албайт. Ат көтөрө алгыс жүктү, кайгымызды неге эсилеп салды экен башыңарга Кудай. Бул да Кудайдын башына салган болсо керек. Balki bu ağa gelgende gelişer, o ağa göz tarasa, özüsün çıgızın. Bu ağa kaçan gelin. Gerçek benim doğulan günüm. 15 yıldan beri kütüğüm beni ağırdı. Her bir günüm, saatim, minuttan da kütüğüm beni dötüp yatar. Nege gelişmeyiz, nege. Uşağımı men de aytalarım. Eğer bari benim kolumdan kesizler üçün beni atmak bilir. Turmuşda açı tatlı, ak kara, karanlık canı kuşu cırıktayım. Öpüp gönümsüler. Tatlı olsun, emek açı olsun, başınlardan kork geçirip yatasın. İla bağla kızlarım. İla bağla. Alo, salamatсызбы? Саламатчылык демекен? Мен мындан 15 жыл мурун аягына ошол жерге таштап кеттим. Эле, мен аягында басып болом. Аянаны? Ооба, биз барабыз. Сен апаң келди. Mangdaydan cıtta, beklinde suycu, tek çululuk kana gerek apa. Çok rahmat, razıcılık bildiriyoruz. Merhaba. Çikirimdin ayından көптөгөн балдар жетим майып болуп көрөрбүз. Үмүт сыяктуу эч бир бала атат мээримден тар болбосун. Аяна сыяктуу эч бир бала акенесин күтүп сар болбосун. Аял сыяктуу эч бир кыз ата эне мээримден куттар болбосун. Энелер, апалар, жеңелер, эжелер, сиңдилер, Derişi, ayazada can dönüşü жаздылған, жакшы майрам марттын ушул 8-и. Кезектеги номурубуз ага эжелердин аткаруусунда о чиркин дүйнө.
Үйдің құт сияқты, ондан жылылық жана бақыт жапсырап тұрады. Жеке номер Кудашбек Улубектің атқарысында қабыл алыңыздар. Болчақ болсын, тең шыған ел ара қайраңыздар мен бақытты болыңыздар, бар болыңыздар. Бұл шығысқа сіздерге арналады. Қабыл алып қойыңыздар. Şazayı canlı basılmayı Çağrı görüp tatılmayı Aslanayı unutmazsan Gönlüm senden açılmayı Akdemir sensiz ömrüdür Çamurumuzdan kömrüdür Kınalar boş ocaktayı bir garip çayıp kalan Senleri coşturalımdır Ekşanın içine gel Kaynasın garip çeçekken Amen şakaleke, amen şakaleke Uçakım senizde Kırmızı seni gözümden Aytayın деген сөзім бар Сақталған жүрегімді арналған сағатыма Антенне сенсіз өмірді Жанарымызда көмірді Күнәлі бошу жағдай бір барып жайып қалған Sen meni жас жүрегімді Ekşanın içine gel Kaynasın bari çeçekke Hamil şabaleke, hamil şabaleke Uşağım senizde Hamil şabaleke Jaz ile bir şatlık koşu alanға майрам келді, айымдарды сағынып. Жеке номер Тағайылов Асылбектің атқарысында Ақчыны. Ол чауыз. Сегізінші март қайраңыздар менен. Sen bana, dilek bana vergene
ayıplar. Esектегі номеріміз жалпы жекелердің атқарысына мұғалімдерін қабылдамыздар. Жалпы Ben Alpa'nın bir üçüncülükte tuttayız. Dünyada tabımız bereke. Men dağı deniz aktarım ayorum ayrılır senese. Men dağı deniz aktarım ayorum ayrılır senese. Kısıttan takmadan tumarım. Kışarsam tüzündük durarım. Türkçülük habersız geçsem yani kıykırıp aldım acılarım. Türkçülük habersiz geçsem yani kıykırıp aldım acılarım. Olsam da bana sıra kalır. Özümle dağılı bağlamır. Üskürüp balasına ıslan, önümden uzasa kararır. Üskürüp balasına ıslan, önümden uzasa kararır. Benim eşkimden tanrısı gerek benim tanrım. Sizge hürmet.
Facebook bayramlarını kutlarında bir boyun kavramazlar. Kollar başına oturarız. Şaşırlarım, aldıma da tümçöplük varam. Esuri kız, oyun, düşün sabahından, deli sabahından. Sarılan, kolunda roza gülü tutulan. Muhabbetim, özüsün yüreğimde arulanan. Can kıyamda, sen benim cazıdasın yıllardan. Oğlum olur, cazıdasın kullarım. Kış boylarımda, ötörün yazın basıyor yollarımda. Hiçbir armağan yok, bir çay koynumda. Ezip duran, sen beni kendini duran. Yürüyorum boş, sözünü senden beni tutulan. Öyleyse tutulan. Yandıran, hayranıp gittiğim çıkarlarından. Bir tane, bir gülüp kendimde yetip duran. Can kıyamda, sen benim cazıdasın yıllarımda. Bütün oğlum olur, ömür olup canlıdasın kullarımda. Kış boylarımda, ömür yazın basıyor yollarımda. Hiçbir armağan yok, suretsiz bir çay koynumda. Bolca atırsanızlar. Kıyamda, senin cazıdasın yollarımda. Cazıdasın kullarımda. Kış boylarımda, ötörün yazın basıyor yollarımda. Hiçbir armağan yok, suretsiz bir çay koynumda. Nazik güldür sizler. Sizlerdi bayramımızlar menен kutluktab. Barımızlardı жалпы кесени чогурдайлар. Биздин кезекте жыйынтыктоочу колдорубуздун иркесе сизге сунуldum. Калганыңыз. Жалпы мугалим эжеке агайларды сахнага чакырып алсам келиңиздер. Албетте сиздердин кол чабыңыздар менен.
Өлкөнүн тапшыруучу 17-ci sınıf orta mektep direktörü Türkbayev Anargay Sıvaymanı, номер 38-ci Tıkılalay Balan Muhtasın Yetenis, Canlı Balan Mürperi. Mektepin atı direktörü Atarayımı, Tümen Bayağı Tümen Bilecekleri Sokulacıdır. Ağustos'ta hayatımızda atalar, geceler, akşamda bardağımızda жалпы жамаатты биринчиден Рамазан айында куттуктап туткан урукта кабыл болсун. Экинчиден жаз айында жапкан жаткан апалар, катнашкан окуучулар бардыгыңызга бүгүнкү эл аралык сыйынчына аялдардын байрамы менен чын жүрөктөн өзүндүн жана эле мектеп коллективин атынан чын жүрөктөн куттуктайт. Бардыгыңызга ушул бүгүнкү майрамдык маңайда Arda'yı telefonumuzda olun. Arda'yı bardağımızda, bilgilerimizde bütün şamandı olmuş. Kurban badeneler. Bizdir yaşlı, bugünkü kutluk arasında da aytatırın işte bizim mektepte yaşlı jamiyetler var, yetişkinlikler var işte bol, özümüzde bu olmamızda muğayim bir ay olmuşsunuz. Bazı kesiminin değişti desek yanlış var. Sebebi bizim kolektifte şunçalık kalan tüm muğayimler çekeden oraydı, çekeden editör, çekeden aktörlükler bulup. Oşonluktan bugün yaşlı jamiyetler, yaşlı jamiyetler bizde yapmayın. Rayonunda azı falan etmekte, yetişenler olmakta kalıyor. Sebebi ülkesi bayramına ayağına kullanışında Atlayla ayağlar kendisine bilim bölümü tüketikte bizden muhaliflerge seyirlikler var, az roşular gelişken kübey oldu. Bırak gelmese de atınanlar tutmak koyduğu, bayram altına tutmak koyduğu oldu. Ağaylık var, Gülçak'ta ağaylık var. Uçlu separatçı деген söz bergen jana Udas Bey'in bölük bilen silahlar. Okusanızda, senin bu ağaylıkta servisde jörünüz. Geçin halka olmaz gezdelerde. Mutlu muhalim söz bergesi jana bölümünün Arinova Sergül Kamadinova silahlar. Yıldız Mutlu muhalime İsa'la Nuri'la oldu. Oturtayım, sizin aklınız olsun. Arda'yı bunlarla İsa'la oteller, çalışmadan emektir, üzüldüm, belgesinde yükseğiz. Azıcık sıyıralım. Kutlu olsun sıyırımızlar. Anamda ayttıdan durgan kese, bizde hatta 3 aylık önden, 3 alay aylık önden ejeyleri, gel olduran bizi kutuklap, bizdagi bu ejeylerde бүгүнкү bayram менен куттап өтөбүз. Сиздер мына иштериңиздерге ийгилик атайын атарып келип отурасыздар. Чоң рахмат эжелер. Үй-бүлөлүк бакталай калайын. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Андан эсе урматтуу эжекелер агайлар, соолугуңуз Рамазан иншалла экен. Өлкөсүбүздө номер 38-ci балдар бакчасына ташып коюшуга уруксат этиңиздер.
Apa sizler kim sıylıkta savaşat degende 5 sizlerle tamamda oturganda dünyada var olurlar. Sizlerle rahmat, Yalda Emniyet Cemaatına terekkatını bildiririz, aramızda kalın. Gözlü, gözlü, hata öldürdüm. Aynen kurtulduğunu oldu. Silah koşuyoruz ya. Саламатсыздарбы, урматтуу Кымыл айылынын тургундары. Орозоңуздар кабыл болсун. 8 март майрамыңыздар менен куттуктап кетем. Сиздерге ар дайым Кымыл айылы маданиятка көбүнчө көңүл берет да. 2023 жылдагы Сиз Асматтын биринчи мугалим аттуу спектакли менен сиздер республикага чейин таанытыңыздар. Мына маданиятка көңүл бергөнүңүздөр ушул жерден билип барганыңызга мен сиздерге ден соолук каалап кетем. Биринчи өнүгүүчү артыңызда аман болсун, артыңызда аман болгонуңузга бул жерде жетекчинин эң биринчи жетекчинин иштеушүлүгү деп ойлойм. Анын мырза чоң рахмат. Базил жакшы, канжакы деп сиздин базилиңиз жакшы экен. Мындай бардыгы сизди коллективиңиз сизди коштоп турат да. Анан кийин Алтынбек мырза сага дагы чоң рахмат. Мына каматыңыздар кут болсун. Урматтуу эжелер, атаңыздар кут болсун. Ар дайым жакшылыктар сиздерди оролоп жүрсүн. Сиздерге бардык жараша көз жеткиз аялдар. Ушунчалык террорга кезек көз бергенине өтө ыраазычылык кылам, таазим кылам. Рахмат баарыңарга үйлөнүп бардык. Ошону менен бирге биздин кичинекей спонсорлук калектерибиз бар. Бул жерде атап кетсем спонсорлук кылган Боронов Алмаз, депутаты Макабат Капко, эл башчылыгы өзүм жана директорубуз сизге спонсор Майрам Акчагай чыйгызып бар. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан болсо Кызыл Ай айылдарынан эсене Дарияна эжеке сөздөр койсоңуз келип. Кызыл Ай айылынын тургундары, урматтуу апалар, энелер, жеңелер, эжелер, сиңдилер, урматтуу Кызыл Ай орто мектебинин жалпы жамааты. Бардыгыңыздарды бүгүнкү 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктайм. Сиздер ар бир үйдүн куту, дүйнөнү тең салмакта кармап турган түртүгү жана ошондой эле ар бир үйдүн бейишсиздер. Ар дайым сиздерге бардык дүйнөдөгү бардык жакшылыктардын бар жогун Аллахтын насип этсин. Ар дайым бар болуңуздар бактылуу апа, бактылуу эне, бактылуу чоң эне, тайене болуп жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Эми мына жерде мен ушул бүгүнкү биздин айылдагы ыркесени уюштуруп жаткан айылдын аялдар комитет төрайымы менен ден соолук комитетинин төрайымына жана ушул айылдын эл башчысына чоң ыраазычылык билдирем. Ушулардын сунушун четке какпай колдоп жөнөп каягына Кызыл Ай орто мектебинин администрациясы, эмгек жамааты бүгүн аябай сонун кылып ушул 8 март байрамында апаларды куттуктап соң концерт коюп беришти. Мындан кийин ушул ыркесени кайсыл кимге тийсе дагы ушундай кылып жакшынакай кылып улантып кетишин каалайт элем. Анан мына мектеп жамааты сиздер дагы ушул мына келечектеги муңдарды тарбиялап алдыңкы агайлар, алдыңкы эжей, алдыңкы коллектив, алдыңкы мектеп болуп жүрө бериңиздер. Бүгүнкү мыкты мугалим, мыкты китепканачы деген сыйлык алган агай эжекейлер сиздерди дагы куттуктайм. Ушул мына Рамазан айыңыздар менен дагы куттуктайм. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ошо жылда Рамазан айында ушундай майрамда жакшы күндөрдө жакшылыктарда жүрө бериңиздер. Мектеп жамаатына дагы бир жолу чоң ыраазычылык,
Çoğun rahmat. Sizge degi çoğun rahmat, razıcılık bildiririz. Albatta koşlaşabыз. Antkeni bardык нерсенин бүтөр аягы болот эмеспи? Бүгүнкү апарган мен шайыр Гүлатурова жана кесиптешим Тагайбек уулу Батырбек болду. Көрүшкөнчө чоң сак саламатта туруңуздар. Жалпы мугалим эжекелерге чоң ыраазычылык билдиремин. Барыңыздардын байрамыңыздар менен. Сага да ыраазычылык билдиребиз, Шайыр Батырбек.